Saya sinau ni paran bas pulih yang gospel kuat tung nyasna. Tos ngau bhavanai bangin bodi kachi kai chu ba indran hok ba yo kanta ha kachi pa chom wo ketna ka ko yang ni parlo yang king joy kisista perda ki pa ngai parlo mau bim basun sha patni ha kachi wang ngai chung men sim bakun ku banai chunom la chunom Try blade to ayana yaw tulit. Dong ito ibasya ikan. Nang mga lunang ansyan nakatin yaw ubatay. Malakasen ukasil upendindit yak iskor dengan bansnap pun ito ibasya ikan. Try blade lokli yak iskor dengan bat ngamsem ngamsem hai bedin. Nalapun siya, yala ka indong, hagito kibasyo yung madyala kinam, hagito kibapur, ya us nyukmo yung ngam siyam ta, yala ka tuman, na kajing laran, bat kajing mentiyo. Nabal try blay uyarap yung ngam siyam lasya kan sayong, umta,
Halapan lagi kemat umau semua. Bad natir. Bangan siya penderan. Aktin jom try. Ay kublay pararamba, ki brother, ki sister, kirang babi chumi, kinongkit kam choir, na duwani pi baro, iway badan hangni, kan mau kani katayo bakam kerpang pi, shimbenta baro kecing niam, tayo ay kata kecing penem, ya kamansim chompi. Kan mau kani kati, ya lakot kasi utray slatlai. Mening lastang si utray slatlai. Nagkabashi peta. Bandra ay slatlai. Pagkanhoy o Jisu. Kabumot o Jisu right sa Bethany. Bethany sa Jerusalem. Katsingay kumbalay. Lai kilometer. Nang tapadero. O Jisu siyang haukada. Kasi ni kada siyo kaning porchangi. Kada marat makerpan hagapo yung Jisu siyang halot yung kada urong ha Jerusalem baleng Jisu siyang halot yung kada kajimot ayu kada ban siyang halot kada kadegadak kasien jaga jing long siem kumbalaya tu prophet Zekaria buong besyakmen nilu kadonur konong basiyan duri sajam kosot Jerusalem Hakmi usiem jempi usawan jempi unongjo ubohok ubasurit unwan di kabasyam halo jung kada koi halo jung kada kobale tu sakari lagrana nom kandai kada gamot utau bohok kada gamot atau kajing long soret Jisu long soret kada gamot ban long kau siem Pagpiliang hunya baru kajing long siem jong try. Kajing syun, kajing pihuan, kajing sniw, jong kanig percay. Bat liang taken, Jisu rastang balrong, kajing syak chitom, kajing syak kantay, jing syak ibay. Piyaslaw jing pulay banentong ng Prophet Isaiah. Ang Prophet Isaiah ang baong nong panim, muli ba syak chitom tam. Baki babot yung uro, kibalong ba syak chitom tam. Gumuo dalali Prophet Isaiah sa stamtam. Ibril isyun ni uklam na namba kajing kren jugu hakakarten jugu turay. Banong kinambot yung Jisu ihaban niya kitinati yung kajing sa stam. Bagamnog basok. Menyeng iyang tang sitengan taro aningin sokray budlasyong mahiru. Na, kajing sa stamtam, ang partay kajing sa stam yung turay. Mayat kalian tiga maetam, ngapai kalian pana, tang nama kajingi jangi. Tagarapi asal uji perebar, o Paulus berkut, syarikat Filipi wang kumno, o beleng na beleng, ulawan sini percay, bandiana beleng kerdam cingong beleng, syarikat kerdam cingong beliau. Farisi patiladap dengan jingisi, Farisi patiladap dengan jingsun yang jisu. Jadi Farisi on Kapaleng jong panbak ang Jisu perhaikan. Om, yikisandran jong may magsakapjat. Jisu paduwang lada, kisandran jong may magsakapjat. Kena kisakapjat, kimaw kisay hala. Kimaw kamariang kisay tapki jam. Ika Jerusalem na bayo iyak, lajan kanong ba Jerusalem. Jisu lapoy pat warung ha Jerusalem. Lapoy ayu ang ta. Hanto hi habaw Jisu larong rastang pat balyam.
Yang nak kebetulan rumah Jerusalem balai. Hapadang di kamba jom di subrale kim pediang yamu. Kim itu yang kata kesin jom kacingong breng cemu. Kim pediang yamu dalai rem. Tunta ulong kuartit japa konong ba Jerusalem. Pasakar kot ya kinong syun kakacing jom pa. Pasakordek apa sajak tiaw. Ya kacing ong jom Jesu laja sisiapat. Yung Jesu rung kanong ba Jerusalem. Nengok hang tu apa kuat dekat tempel. Jai wa Jerusalem. Ibril baru di rumah kat tempel dia tiet. Tiet ayu, tiet merah, tiet masih, tiet perang, tiet siaran. Ya kai hang tu Jesu la sinar sabuk ban bom bersyai ki ke sini kau ba Jesu udah dekat jimpitar. Walaupun kuat dekat bom, kajing jonga dekat kajing jonga jing dua. Om kajing jonga jing kai. Om dekat krem kilong tu. Nanta patiru Jesu hang tu lalek but kampala penban kita ki pediang yu ogrin por. Iba hati por Jesu penkat bunda kirumpang. Iba kelot ia smell balla ki I ki pada kok kila ya wapan kreu kila. Yo jingko jingkia. Henry kali por pat krem yo I kata kadak ugrei. Lakak mala eki nak jing syun nak jing pihuan nak jing snew jom kani percaya. Bat yang taken Jesu rastang bandrung nak jing syak citom nak jing syak kantai jing syak ibai. Pierce no jing boleh bentong no prophet Isaiah. Prophet Isaiah on bau nong kelim mudi bahasa citom tam. Baki babut yang uru kibanong bahasa citom tam. Gumuud dari prophet Isaiah bahasa citom tam. Ibril isu ni ukram tau namba kajing keren cubu hakak. Bentang ke jinsuk setelah jom ke pertai. Ban nak bentang itu ke besar ban peng nak bentang ke hok ke jungki. Kogen ratu ya rabi ki. Batin don berbuat hapdeng ke jinsuk berjamah. Mar keliang. Berkamtam hapdeng jom itu kiri ke badan hapdeng ke jinsyun. Hapdeng ke teman. Hapdeng ke jingbong ya sungkuh jingun. Dan ratus pun beri itu ya ramami. Batin lah bandon berbuat. Hapdeng ke jingai iet ke mar keliang. Ngiger pat demi utrai. Ngiger pat demi utrai. Sisa kalong bersama pat kabadai kadai ki tuni kecing penem yani amanda kapor kacaka padai mu yani potra dani kerpangi pertajam agating kawai bakemen bareng kabat angya bakire kuat baro ngipin benai ketiro yami da kabangi yai wai.
Bani pencari ketika stop pengaim jong kuan jong ni. Yang kini par pekan kuram jengku. Bari kecing kiu tu sebeneng. Baru kebanyak apa ni lagi. Yang kecing wan biang jengku. Ni terwa semua ni. Yang kini kecingnya kapat kuat kebanyakan. Ingat par yang ni kepe yang kini kecing terwa kenya juga balan jong ni. Baru kubur bau kecingnya baru kecing yap jengku. Melaman berperiasuk yang ini bak ni. Tuai kamani kaban sa jaga met bekas nam kuncong ni. Bak anya pendap jauh mesti bakucu. Ngin lalon tuwei kamet. Tuwei kamen siem how Christ. Tuan kencanai ini bandong kesin terwa bom syukur nanti. Nang bangin yo itu nom pateng lambat di balajit jene kerpan ka berkamariate si bakuat kumi jumlai. Rekan berdosa bukul kurem sumdalan ni kapostol bukul bagi martir bakrau kuram. Rekan berkirukul baro. Hai bangi sanya banyo jingia rap na tentang jingia sai nam nak kut jungki ya kemana ni. Ye kerpan potrai. Wahai bumi jipnya jipnya sub jingin penroy di sub sign bagi jipun ingin berkai berokoi. Terus mahar dan sekan ni kejingiat kejingiat. Ya kapalang tu kiri mengenai semua berkai. Rekan bersyukri jungki Francis Upabukua Juni, but Victor Lendo, Archbishop Juni, but a convent bishop, Lendo Baro. Kenal ini berkermen kata kapaninge, men kenpoy ini daga kini patu, sya kata kapani masya sikam banpoy, dal kres utrai jongi. Amen. Syuapan berkulipi, bersyukur ban kublai di baro, kam kini kayau. Mọi việc thì ông và cả băng và cả tâm cùng về cái khuy thì với mắn với cái tan trong cái parish thì họ sẽ khuy chung đây và cùng đây và kia nằm ở đây là đi parlok rồi mà chưa đi parlok thì là sang apa cái tan bishop ya lalu dan ia pakai krom por kan yo sedang mencoba bila donang lapoi bishop Kaya iti para kok kak sumba kata kak Muslim para